Bawuvala umlomo ngentombazane ethu uMcineka. Sawubona kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela wena-ke mathela cobe izintombi zomqamela amehla kabanye zobaqamela imali uthi wazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi ukulungela press subscribe button, share uphinde comment, ulike okhuluna konke lokho sokwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification akuthathi imali. Kanti-ke ngabe umdala ekhaya ngane zakwethu kade nicela ibutton la join la khona ufaka khona u-10 rand for ukudonate channel. Cha livulekile lapha ibutton la join usungalipressa nje ebese ufaka imininingwane yakho yasebhenki ezobona wena nabakwa YouTube bese uyavumelana nabo ukuthi uzophi channel u10 rand njalo ngenyanga. Mangabe ungasathandi futhi uyakhona ukuvala leyo nto leyo suyivulile. Intombazane ethi uMcineka ngesithembu noma ngokuyalezela noma ngokukhuluma ngendaba yesithembu, cha ababonile abawuvala umlomo. Nami ngithema ngibona ngathi hayi uMcineka kuthi unehluthu esihluthu esileka amafinyila kaleza kwethu ngaphandle kokuthi isikhathi sakho asingene ngqo kuyo kusona statement esithunyelwe intombazane kuMcineka. Sawubona baba uMcineka, I'm writing this message with a heavy heart. My husband of 10 years ungitshene emehlweni last week ukuthi ucela ukuthatha umfazi wesibili. Into engixakayo lo muntu angaze ngimbambe ngisho nentombi lena njengoba seqhamuke sesho lo doti. Uqale ngokuthi abuke lama video akho abolile awaxhume ngisho ku-TV athi asiwabuke sonke. Washintsha nje umuntu ngimbhekile waqala wanenkani waze wamosha umuzi wami webhudu wabantu nesihluthu esilenga amafinyila. Ngase ngiyitshelile ukuthi indoda yami ngayifaka ensindisweni ngoba ngibalekela lamanyala, kanti usathana uzoletha wena nalama video akangasile. Angazi yofa sikhululeke, angazi uyofa sikhululeke, kodwa mina ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu uzobhekana nawe. Ngiyacabanga ukuthi usisi laphana bethi befuna ukuthi angazi ukuthi uyofana nisiphumulo yabo tefana naleyo. Ube sethi uMcineka ngikhuluma nobani? Kodwa umuntu wasemzini udlala ngami. Akekho umuntu ongathatha isithembu ngoba nakho kusho uMcineka. Intombazane iphendule yathi wena nje ngifuna wazi ukuthi lo muzi uma uchitheke uyobunesandla for ukuthi ngiubani for wafaka i-exclamation wafaka i-full stop. Yaza kwethu ngicela ukubuza nje ngabe usekhaya noma usetekisini noma ukuphi la khona ngempela ama-video aMcineka yingoba engafaki leya nto kubafana ngoba yayifaka ukuthi sithule ngoba singenayo amandla, ngoba phela okunye kubuye kwaveza ukuthi isithembu akufanele usithathe uma ungenayo imali uzolamba izingane zabantu yabo, kodwa sona sibalekile yabo. So manje nendlela abakhuluma ngoMcineka bagcina bakwenza ukuthi ubone njani manje isithembu sibalekile yabo. So lo sisi uyamxeka yini ukuthi usisi avela abhalele uMcineka nje straight ukuthi nehluthu asileka amafila. Hayi bafana bakithi, hayi angazi mina ukuthi kwenzakalani ngale century nje, i-21 century, i-21st century bafethu. Hayi kushobe kakhulu futhi abantu bayibambele right handed njengoba uyibona la mntana sekhaya ukuthi intombazane iphuthume ngqo yayibambela wona ingqotho laphana ke kubaba uMcineka yamtshela ukuthi cha engabe uyofana nesiphumulo lama video akho shem, njengoba uMcineka enokukhuluma econvince abantu ukuthi cha uma ukuthi isithemba unaso kufuneka ukufaka ekhanda lokhu ukuthi indoda ithe must ukuthi ibe nesithembu. Wona ke ngabe usekhaya ngabe izwa kanjani indaba yokuthi umuntu wakhe abe nesithembu nomuntu wakho aqhamuke emva kokubona ama-video aMcineka elokhu engage nawe ebese ethi cha yena mama kahlahla mina mama ngifuna isithembu yabo. So ngifuna ukuzwa kuwena mntana sekhaya lapho ukuthi ngempela ngabe utheni ngaphandle kokusho isikhathi sakho mntana sekhaya. Ungakhohlwa ukucindezela ibutton la join laphana usiphe nje u10 rand siyi-channel yakho oyithanda kakhulu ehamba phambili njalo ngenyanga. Kanti-ke uma ungasafuni uyakuvala futhi for ukuthi nje ungalokhu uhlupheka. Kanti-ke ama-bank details wakho awangeni kumina, awangeni komunye wabantu, aya kwa-YouTube nawe, then u-YouTube ukuthathele lo 10 rand ovumelane ngawo. Ngicela nje u10 rand lawa amanye ama-perks ngiyawabona phezulu ahlangane kwivideo elandelayo. Danko.